kong ingo ibala kan rat EWI kan ang site da polai chiliang wilayah wan yung i kable yo mano polai kan ga jingalang yaw MDC yaki ex MDC kiwahe yo majer ikani nongklam yaki wahe osen boro lang ini bat ya nong polai sinong ki fer hani sinong opong skor bat kable kerpang ya sinong opong skor bode i kani ka thao bat dirap lang gi BDP yang gi ketika jing kable kerpang ikan ka sedok dong ka senat kayong ka opong skor tawar na de kapalong da am jing sa atin ini te nga kalat dulti kam na ni dong yung fishing ni yo berskem ni dekat blok yo bo dekat building dekat architect tadi yo pi Wato ay waman sendar ini tau. Nga kamu pa ini man ha perli man dekat blok ini. Masa ujob ini nga yo one ini. Lada ma tip sinu po de blok. Yo po sini. Nga jing job yo berskem ni dekat blok. Yo pelek wood. Kamu juk krek meswa. Kami bahas skim yo pon fer. Yo da ega naga parti yang mipiki fer. Kani sokar ka tayo fer ke skim. Ki poryo nga vanong duna. Ki building Muslim. Dan sudah job proses ka wood yo man na skim ini, yo man na building ini. But kamjo let's say lo MG office ki witi wani office uyura ani la yo thao. Kerpat action ngopung skor woro pada opung ngopung skor pamra MG sodong skor na jan ini. Sama opung sunong sama ya singau pensiau apa pensawa dekat hubor yang fi sama yang tilang mga woro ni sunong fi masa mau ya bewi woro yang tilang mga yo ule ikam kam yang gayo bakot tenesi kwa hana hubor kawi itu walai ha sambor lejar donai kali tangni kali mi de lakha kama arsha thai yo wan sambor meswa kama man gate nadu ini na senong motong sitai na senong motong sini na ay begari wan ni tenang blok hado sam nang blok te kali hado kate te you khai yo so bang you video khai so bang galat konti yo nga yo khai yo tu so bang development yang kadong sinat dong i yo pento batni ya kani distrik dangbon mau pumbai lainnya kani distrik kam ka thau bi revenue woman ka highest revenue ni de daw ka sokar consider ba kan de dong kisan kayong yin duiti kangten solai ini lai sub dai san yung tang du po suji sa coalition commission dai solai ini lo em jing pemna kajak now doktor namenta ki mana doktor sang ki pemna ini yo batai fi kam dule ya coalition commission na po suji kuble fi chibun kajak